Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Sila esikulethela khona ke izinto ezenzeka emculweni kaMaskandi. Sikuthatha sikubeke ngama-update ke laphana abaculi ke laphana wengane zakwethu. Siyazi ukuthi njengoba sibheke kuDisemba ke abaculi bakaMaskandi ke laphana wengane zakwethu basipha ke ukudla kwendlebe ke laphana wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi njengamanje ke osoqhume nosuku ke laphana ukuthi uzokhipha ke i-album iThole lendidane ke laphana wengane zakwethu okuyindodana ke kaMtshengiseni ke laphana wengane zakwethu. Siyaziyo futhi ephindile ilide neqembu elikhulu likayise ke laphana wengane zakwethu amageza amahle ke laphana wengane zakwethu. Uzokhipha i-album ke laphana kule album lena ke wengane zakwethu featureisha ke abaculi ke abaningi ke laphana wengane zakwethu okusinentuli okuyintokazi siyaziyo ecula kahle ngendlela eyisimanga noJumbo ukhona ke laphana kwi-album yeThole lendidane ke laphana wengane zakwethu. Ngomhla ka-3 izobe iphaka ke lensizwa ke umsebenzi ke laphana wengane zakwethu. Iyacela futhi ukuthi abantu bafaka ama-order ke ngokukhulu ukuphuthuma njengoba ke siyazi ukuthi umhla ka-3 so seduze ke laphana wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ucinze subscribe ucinze nebell ukuze uzohlezi uthola ama-update kule channel yethu ehamba phambili.